emakhaya, khuluma nomlungisi nangoDofu lana kwabasafuna usizo babukele emakhaya. Ngomunye ophuma kuyona i-industry yokuxakeka empilweni kodwa njengamanje ngirecoverile. So njengoba sinosisitufu lana uzosiza abaningi abafisa ukuzimisela ngempilo yabo ukuthi basizakale. So yeah, ngiyacabanga ukuthi kunjalo ngoba empilweni kuthiwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. So njengoba sekukanjena-ke sekuyisi isinyathelo sokuthi labo bafuna ukushintsha impilo yabo bathathe isinyathelo sokuthi baxhumane noDofu ukuze bakwazi ukushintsha impilo zabo. Mina ngomunye wabantu obekade ama-substance embambe ngale ndlela ngingakwazi kusho ukunyakaza uzonde kusho umuntu esontweni cabanga usathane wodwa. But sonke siyathemba ukuthi siyakholela ukuthi emhlabeni ukhona umuntu ekuthiwa uNkulunkulu okwaziyo ukuphendula umthandazo womuntu ngesikhathi ofuna ukuthi awuphendule ngaso. Ngoba idakamizwa azikho zidle, zikwenza ukuthi ube nayo yonke into oyifisayo empilweni ekubeni ungenayo. Ziyasibamba isikhathi, uyafana nomuntu oshonile, uyafana nomuntu osejele, uyafana nje nomuntu ogulayo hamba esitradini ube ungenalutho. So